أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا ثم أما بعد إخواني وأخواتي آبائي وأمهاتي أوجه إليكم بتحيتنا المعروف بتحية أهل الجنة في الجنة قائلا لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haray en yetti Allah subhanahu wa ta'ala waɗɗo ko hana yettirede taguɗo e waɗen ibnu adama himo wawno en tagude o waɗa en kulle ɗen ñande wonkiji meɗen ɗin naada ka ɓalli me'en ka nder reedu yumma men nde ñande gertoɗe kadi buytagan kono jibina ɗen gertoɗe kadi toƴƴina ɗen woni hirseteɗe ñande enen jibina ɗen ñande ruhuji men ɗin naada ka ɓalli men dammi buy ruhuji mum kañum kadi naadano nden ñande kono ɓay en jibinama ɗin dammirimama ɗi woni hirsaɗi ñande fembete ɗen Allah sino faalano o waɗayno en enen ngil dammil hirsetengil ñande kanji dammi ɗiɗɗi jibinano o simo faalanoɓe mana o waɗayno ruhuji meɗen ɗin ka dammi ɗin o waɗa ruhuji dammi ɗin e meɗen enen hay hunde en yoɓamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala en yetti Allah taguɗo en waɗen ibnu adama mo wawno en waɗude ñemeteje ɗen ɗen ko jooɗotooɗe ka hurgo habbo soɓe ko naɓetee ton kon o waɗi en enen ibnu adama tedduɗo hawko yowo tuundi ndin on o waɗi ñemeteeje ɗen habbotooɗe ɗen tuundi ndin mo wawno en wadde ɗen ñemeteeje haray no alaa ka wullito ɗen en yettimo kanko Allah subhanahu wa taala ko tagi en o waɗi en ibnu adama en weltanike mo ɗum taw en weltanimo ko kanko Allah subhanahu wa taala yilti kadi o waɗi en julɓe hiɗen muɓodiri hande fewndo ɗo e suudu Allah subhanahu wa taala ɓeydodirgol dina makko karre omo woɓɓe ko kadi no muɓodiri fewndo ɗo e coociru ma e makkiru ma e baari beere ma e dancing hiɓe wallidira toon no dina islamu yanira no keeferu ɓantora Allah no wawno en wadde ɓen wona wakkilare men waɗi ha en wonali ɓen ko yurmede Allah subhanahu wa taala en yettimo ko waɗi en julɓe en seeɗitike ala reweteɗo e goonga nafa rewɗo lorra mo rewali sowno Allah subhanahu wa taala en duwani ke nelaɗo meɗen Muhammadun sallllahu alayhi wa sallam so tawi woni ɗum feƴƴi haray ko addilan waɗugol yewtere ɗo ɓaawo taw en jarnimawɓen e imamuɓe ɓen e conseil des mosqué on e autorité quartier on en weltanike ɓe jarniɓe e andi dina islam kanno marsude o quartier ɗo wano ngil juulirgil ɗo wano nde juulirde ɗo fammere ka mbuuɗi naatata heɓuɓe kuurati didugol ɗum ɗon e quartier mum en andi si diine islam no yuppitori haray ko nokkugo wona ɗon wano nde juulirde ɗo wawetake didede si wona tawa yimɓe tato no feewi mawɓen no feewi imamuɓen no feewi no nunɗi autorité on ka quartier no feewi no nunɗi ɓeeɗo haysi ɓe mara jawle kono ko kamɓe yiyata ɗi ideji ɗo waɗa joomiraɓe jawle ɓen ara noon adda jawle mum ɗen sukaɓe ɓen adda noon dowle mum ɗen kono sukaɓe ɓen tun e dowle mum ɗen patron ɓen tun e jawle maɓɓe ɗen si tawi woni mawɓen e imamuɓe ɓen e yeesoɓe quartier on organisal ɗe golle ɗo ara ɓe utilisata jawle maɓɓe ɗen e dowle maɓɓe ɗen ɗum noon en jarniɓe kamɓe mawɓen e imamuɓen newnugol yo diina islamu kam marche e quartier on newnugol yo waajuji e bayanaji waɗu e juulirde nde no woodi nokku goo ka wiyete ɗum waɗatake ɗo kono qur'an noon yiɗen andi no kambi fii ɓen wa man aslamu mimman mana fi masajidillahi an yudkara smuhu fi ala tooñuɗo ala jogiiɗo bonnere foto lurdu ka Allah ha hewtiti dariɗo kali diina Allah kanka juulirɗe makko inni ɗo jangetake ma juuletake ma wajatake ala marɗo bonnere e jungo Allah
ha hewti on ɗo. donc noon ɓe mawɓe ɗo kamɓe ɓe jeyama e newnugol yo diina kan waɗ kala suka mo janngaali kala sonnajo mo janngaali ngam to dow iwi e junngo mawɓe, kala mo araali jenti waaji on e bayana ngam to dow iwi e junngo maɓɓe. ala hay gooto wiyoyo Allah menen ko haɗi men waɗa bayana ko ɓa mawɓe ngo quartier amen jaɓata ɗum aray sino woodi sukaaɓe wullitoytoɓe ɗum junngo Allah ɓe heɓa goonga koye quartier ji goo nayo o quartier ɗo. ɗum noon en jarni mawɓe ɗum en weltanike ɓe. tawi ɗum feƴƴi ko addilan ɗo waɗugol yewtere o naa jogagol gandal mara gandal hoore ma onon ɗo ko piiji ɗiɗi ma ɗum ko piiji tati woni sabu yomi ar mi ƴetta micro mi yewta yeeso mon ɗo. go'o Allah subahana taala dalika qur'an fadakkir fa inna dicra tanfaul muminin. waajo marɗa gandal a mara bere kum marɗa kum ka tumbodira o waajor kum sabu waaju ngun nafay gomɗinɓe ɓen. sabu so a waajike a gayni gomɗinɗo no jooɗi hakkunde ɗon o heɓay gotel e nafoyeji tati ma o heɓa ɗi sati kala. goo o annda ko o anndano, ɗiɗi ko wola kon fof emo anndi kono o anndita toon goɗɗum ko tata haali o yejjitino. tati ko wola ɗon kon fof mo anndi hunde kadi o yejjita kono o heɓa baraji ko jooɗotoɗo jemto diina Allah kanko yewtoto heɓa ɗin baraji ɗon anndi perdi ala ko wayi qur'an confirmi o inni fa inna dicra tanfaul muminin. waaju ngu ngu nafa e gomniɓe ɓen c'est forcément feere ala. donc sabu gollitirgol on aya goo ko ɗum addinan waɗugol yewtere ɗo ɗimmitel muɗum ngel hiɗen anndi haqqul muslim ala al muslim hamsun. haqqe julɗo e hoore julɗo ko ɗi joyi. durwa mi mana fino famire moƴƴa ko julɗo duwa jonnutude julɗe ko ɗi joyi. foti koɓe kawtal fotinaɓe kawtal foti koɓe siɓɓe fotinaɓe siɓɓe deke komi julɗo ko a julɗo hiɗa duwalan ɗin miɗo duwa ma ɗin goto kala e men mo jonni taali ɗum oya fii ngaygu no hakkunde maɓɓe ma fii ɓanaɓe parti goto ma fii ɓanaɓe leñol gotol awa o jonnitoyaymo ɗum ñande dargal. ñande dargal noon jawdi ala toon laamu ala toon ko nde julde ma e kakorka ma e mbuwajju ma kala mo tata hiɗa duwanomo koye ɗum ɗo ƴettata jonnam. no jeeya e ɗin piiji joyi ñande ɗo inchallah en aroye hara bayano men on ko fii yewtugol ɗin haqqeji joyi ɗi goto kala duwa jonnutude oya pellet sa maayi a jonnitina e heddike gotum a yoɓo yeyko ñande go ara bayano men inchallah ko ɗum. no jeeya e ɗin piiji joyi ijabatu dawa notagol noddanu si musidɗo maɗa julɗo noddima foti ko téléphone foti ko lettere o waɗi foti ko nelal o waɗi foti o oobima mi mana o ewnima hito ngon nanuɗa andugol ma neɗɗo julɗo ɗimmojo ma noddima a marangan to runkugol jabagol argol notomo anda ko honɗum o noddirma ɗum ko haqqe mo duwaɗamo jonnude. donc ɗum ɗo woni piihun ɗimmum ko addilan ko mi noddama ɗo yomi ar waɗen yewtere ɗo yomi ar hiiriden ɗo mi marangan to jaɓetengo ka Allah komi addata argument hamiron ka arde tawa Allah no andanilan ko gonga. donc argol noton no jonnita on kun haqqe hun ɗon ko ɗum ɗo woni ɗiɗi e ko addilan ɗo. tammel mungel nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maaki laysa minna man la yukabbira kabirana wa yarhama saghirana. jeyaka yamen dey pay kunkun teddinta mawɗo ko o jangi wo ko mari jawdi wo ko laami wo mawɗo on ko woni majjuɗo anda goɗɗo wo ko yo teddinmo madama sarti on mawɗo on tawa ko julɗo ko yo teddinmo. jeyaka yamen mawɗo kadi mo yurminta payko. jonnon si mawɓe ma ɓen ka duuɓi mawɓe ma ka gandal mawɓe ma ka jawdi noddima wi ar waɗanamen yewtere ɗo no waɗɗima arugol waɗa hembere ko annduɗa kon ɓe yi'a ko saggere wonduɗa na talare wowla ko wawɗa kon fo muɗum yeeso maɓɓe ɓe anda giriki ɓe welto ɓay ko kamɓe jonnuma ɗum ɓe anda geraki kono le a yeddali ɓe ɗo ɓe ɓeyditanama. donc ko ɗiɗo tati waɗi yomi aru mi ƴetta micro yeeso ma wona jogagol gandal. jonno eɗen natana bayana meɗen bayana meɗen on hino yiilo e ngol suratol ngol wonɗe jangude ɗo
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال إمام إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: ولو ما أنزل الله سورة سوى هذه السورة على الناس لكفتهم. يتر من كوني لاد بمعنى يدور موضوعنا حول الإيمان. يتر من كوني لاد كفي إيمان كفي قم دينال on andi sa soodi conci hiɗi landi valisi kadi wona ma almoir kadi wona c'est forcément. sa soodi maaro no landi sac ma poorewal ma paniwal ka wona c'est forcément. sa heɓi mbuuɗi ɗi ɗuuɗaali hiɗi landi jiiba kadi wona. siɗi ɗuuɗi seeɗa hiɗi landi coffre-fort ma bife kadi wona. siɗi ɗuuɗi feƴƴiti hiɗi landi banque kadi wona c'est forcément. donc kala ko woni kon no landimiran ka wona. joni noon hiɗen juulude hiɗen hoorude hiɗen ittude zakka dewal ngal kangal kadi ngal landimiran ka ngal waɗe. sa juuli tun a accitiri ni a gardali a marali a perday. a waawa ɗaɓɓuɗo jawdi moɓaali ndi marali ndi organisali. sa hoori lewru kala lewru farilla bimana hitande kala hitande a hoori suma e farilla. lewru kala lewru kadi a hoori sunna ko wiya ɗon kom a ɗaɓɓaali miran kadi wona ko sama kala ko perdi wonɗa. la budda min al inay hunde fo hunde ko a heɓay miran kande wonata ɗon noon si yangoɗa ɗaɓɓugol he. feewi buytawo e fiiji tata ko miran majji on ɗaɓɓete siɗi ɗaɓɓe ɗi heɓota ko miran majji on tawon ko moƴƴinte no woodi buwe fiiji. donc a ko ko wiyete iman ko ɗum woni ko bayana men o woni yiilade fi iman fi liman ko ɗum ɗo. o iman ko e nder oɗo noon golle moƴƴe neɗɗo on waɗete par ce que ko beeɗe heɓa miran kade wona seede on yaqulu llahu tabaraka wa taala fi muhkami tanzili wa man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha. allah daali ka qur'anare makko ñeññande teddunde wo kala arduɗo ka anɗo e gollal moƴƴal mi yoɓay mo moƴƴi 10. o andi c'est pourquoi allah innaali kala golluɗo golle moƴƴe mi yoɓaymo 10. en faamimo ka o innaali kala golluɗo gollal moƴƴal mi yoɓaymo 10. ko fi on waɗi o wowla ɗum o falƴa o faaya ko ɓayno woodi boyi gollayɓe golle moƴƴe ka aduna ga accaɗe garon ka yaadude e majje ka makko. no woodi boyi e gollayɓe golle moƴƴe ka aduna ga bonniraɗe hunnduko maɓɓe ko. no woodi boyi e yimɓe gollayɓe golle moƴƴe ga ɓe bonniraɗe tere maɓɓe ɗen golle maɓɓe bonɗe ɗen mbimana. ɓen ɗon noon haray allah subahana taala laaɓani en wonde haray o duwaka ɓe ɓus ko duwa ko kala yaaduɗo ka makko ton. andi ko kala yaaduɗo e julde nden ko kala yaaduɗo e korka kan ko kala yaaduɗo e hajju ngun ko kala yaaduɗo e zakka o ko on ɗon wo o yoɓatta. jonno si tawi o inni ko kala naɓorɗo hewtidoyi e mum ton wuɗaali ñolaali majjaali jattaka ka laawol ko on ɗon o yoɓata o laaɓani en ɗum poyi o andi beeɗaɓɓen ka ɗum mare ka. sen inni min julde anden fof kala komi juuli si allah jaɓi hande tawata mi mari to boni ma mi mari to boni mi tamay ka juuɗe an ɗo mi jogo haray andu amaral par ce que junngo ngongo ñolay na fere makko woni e maggo ka ɗon na solution. sa inni min kala komi rewi allah subhanahu wa taala julde korka mi wattay ka jiiba an ɗo mi watta yiili e mum mi waɗa bouton mi ferma mi waɗa fermeture mi ferma faamu ko tongi min ɓortudema kaftade ma on ko a mayde awa ɗon kadi haray maraki jaka wona solution ka. si a inni ka bife danki waɗata maga ka koforo for waɗata ɗon andi ha hande goɗɗo yahaali mayoyi ka labtani d' abord
ma o maayi accident kala ka o maayri o artirata o ka nder galle tode ko ɓe innata ko nattiremo ka morgo abadan o hottaka suudu si morgo ala few tawi ko bew naata ka galle to ɓe nanaɓiremo ka garage ma ka kuri o yahata hay ka salon sakkona ka samburji makko sakkona wawa hettude ɗon mbife o inna bon joni ɗum ɗo ƴettude juldande mina ɓora o andi ɗon kadi maraki ka donc ko honto dewal marete musidɓe julɓe ko oɗo iman ko ɗon woni miran on kala ko juuluɗa ko nder ɗon nadete soke ɗum wuɗata ñolata bandi yiyata ɗum sakko wujja moƴu yiyata ɗum sakko moƴina yiite yiyata ɗum sakko sunna leydi memata ɗum sakko ndi ñaama ko ɗum wiyete al iman gomɗinal kala mo heɓali iman kala mo iman mum sellali simo faala yo fof to juulugol simo faala yo fof to horugol par ce que eɗen andi si goɗɗo yeehi madina ñalli yeeyide marsina himo waɗi jiiba kono jiiba on leynu tufi kala ko marsini mo ukkude ton kala ko marsini mo ukkude ton tawi mo ukkirde dow yulira ley o hewti tawi ka suudu tawa o mara hay en faranko o konta ka on andi oɗo nafaala ko ñalloyeede o ñalli gollude o ñalli marsinde o ñalli lakkede o ñalli kufrede kono nafaal donc koni kadi juuluɗo ma horuɗo ma ituɗo zakka tawi mara iman ka golle makko moƴƴe ɗen wona la budda min al iman jon noon gollo suratol wiyetengol asre mawdu men on fof fi bayana on fof fi ko wiyete iman kon fof no soomi e nder ngol ɗo suratol ngol andanɗa hoorema ko ayeje tati Allah subahana taala daali dendana o wi mi wondiri julde alansara d' abord kanko o wondire ko faala simo faala o wiya e wondiri kun téléphone simo faala o wiya e wondiri jemma o simo faala o wiya e wondiri o neɗɗoɗa ko woni an a wondirta sina kanko hay ɓura noon wondirtaki ko wallahi wiyete ko Allah subahana taala huɗorte an a huɗorta hunde si wona kanko kanko noon o huɗoray ko woni o o inni o wondiri julde alansara bi hi neɗɗo wona annabajo wona nelaɗo wona sahaba wona taaɓi wona debbo wona gorko wona pullo wona soso wona finwa o wi bi hi neɗɗo hino e nder perdigoy on sayi sahaba ɓen wulli aani maafi moƴƴa noon si Allah wi'i neɗɗo fof no e nder perdi a miijitike a tawi ko e nder neɗɗo wonɗa ɗande le Allah kanko kala ko o wooli haray weltare ala pagayi ala sana ko yaagal ala ama poto ka kono ko on ande taskotoɓe ɓuran goy enen en hawra e kambaji ka ɓuran wullinta en dimbata en sansata golleli meɗen ɗi ko iman on manke ɓe wulli ɓe maati nde tawno heɓe mari iman plein Allah ittintini noon heña o wi awa har min ni fof no e perdi nani kono miɗo ittintinde ɗi point ji sivanji ɗo kala remplice ɗo ɗin ɗon o yiwi ka perdi kala mo remplace hal ɗin ɗon haray mo ka nder perdi siɗi hara ko hongo tigi de mi tefa mi landaki o wi illa alladina si wona ɓen amanu gomɗinɓe o yiika si wona ɓen gomɗinɓe taw sellin iman mum on heɓi miran ka waɗa noon si juuli goo ɗiɗi wa amilu salihati noon ɓe golli golle moƴƴe o andi Allah no wawno wiwde illa alladina siwona ɓen amilu salihati golluɓe golleli moƴƴi wa amanuɓe gomɗini aɗa no wawno jippinirde noon suratu o ngol ka on tawayno ɓolɗa kono haray mo andi ɗon koye pagayi wona si o wi fof no perdi si wona golluɗo ko moƴƴi yilti gomɗini mo andi haɗa ko sama kala wona mo golli golle moƴƴe ɗen tawi o mara iman kadi wona ko perdi donc ko illa alladina sona ɓen amanu gomɗinɓe taw heɓi miran ka waɗa ko heɓi kon non ɓaawoɓe heɓi miran waamilu noon on faami ɓuran ka waamilu noon jooni a salihati golle moƴƴe ɓaawo amanu on taw miran heɓiki esen faami waamilu salihati ɓe golleli moƴƴi wata wasaɓe yamodiri bil haqqi gonga ɗum immagol waɗa bayana janna waajo waɗa daawa wata wasaɓe yamodiri kadi ɓe sabori muññagol kala ella e sattende e soñdia ko yimɓe muɗum kala timminɗo ɗiɗo nayyi fo sortike ka perdi kala mo timminali ɗiɗo nayyi himokka nder perdi siɗi ara ko humboni baba e ma
par ce que en yii ɓiɓɓe annabaaɓe ka naati yiite ɓiɗɗo annabi nuhu alayhi salatu wassalam e yii baaba annabaaɓe ka naati yiite ɓen annabi ibrahima azara e yehii ɓeynguuli annabaaɓe ka naati yiite wono ɓeyngu annabi nuh wono ɓeyngu annabi lut alayhima salatu wassalam en paami ka donc jaka allah waccirta sabu fiwigol ko kaari woni bemma ma ko kaari woni moodi ma ko kaari woni ɓeyngu ma ko kaari woni ɓiɗɗo ma mi accirima sabu ɗum a waɗaali amanu wa amilu salihati haray hiɗa ka nder perdi donc neɗɗo fof neɗɗo musidɓe julɓe himo e nder perdi ko mari jawdi wo ko mari laamu wo ko mari gandal wo himo e nder perdi si wona o gomɗina allah o golla golle moƴƴe hara o wi'aali imanu ka ɓernde o hatti ɗon yiyetaake ka waare yiyataake ka coñci yiyetaake ka ñawlo yoɓa yiyetaake ka huwondiral yiyetaake ka muñal kañum inna tun imanu ka ɓernde yaltitata pratique ala haray o tawaaka e wiyaɓe ko amanu gonɗinɓe ka nder ɓernde ha gayni waɗi pratique ka tere wa amilu salihat koɓe gonɗini kon ka ɓernde yalti ka gita yalti ka hunduko yalti ka juuɗe yalti ka awra yalti ka koyɗe yalti e huwondire maɓɓe ɗen fof wata wasaw ɓe yamodiri bil haqqe goonga wata wasaw ɓe yamodiri bi sabri ko wiyete ko muñal ɓeɗo sortike e nder perdi ɗin ɓawa noon ɓe remplaci ɗe toɓɓe ɗo nayi ka amanu wa amilu salihat wata wasaw bil haq wata wasaw bi sabr piiji nayi kala timminɗo ɗiɗo o sortike e nder perdi wona abdoullahi kala wowli sakkona ko ngayngu ma sakkona ko giɗaale ko allah subhanahu wa taala hake ko suratu wongol mawni imamu idrisa shafai rahimahullah o taskingol suratuwol ha o faamingol o inni haysi allah jeppinano suratuwol wa si wona ngolɗo o wi ngol ɗo yonnanayde tagore nden ko ɓe naatira aljanna sabu mu'jiza hino e nder ngo on enen hiɗen janngi suratuji 114 woɓɓe men no hunjiɗi toode ɗi yonanaali ɓe hani ko ɓe naatira aljanna oɗa hino tatti suratol gotol jeyangol e ɓurgol fandude ko gotol pet mi andi hino ɓuringol fandude ka nder ɓuran hedditiɗi ɗin fof muɗum hingol ɓuri fandude on ɗum innigol ngol ɗo tuyonani o andi sen wurduno yo en portanayno mo plentigoy 114 ɗin hunji ka hoore yonanaali himo inna en kanko gotol pet yonayno en naɓayno o sharia kono ko tawde woni o taskike ngol o faami ko woni e nder maggo cheikh abdoul wahab o ari o firi ngol suratuwol o wi ko allah daari ɗon illa allazina siyonaɓen amanu gomɗinɓe o wi imanu on mbi mana ko al ilmu ko gandal ko mo janga o wata gomɗinde ko tuma jannguɗa annduɗa allah no mawni e doole makko ɗen e ñeeñal makko ngal e lette makko ɗen e aljannaji makko ɗi hulamo noon fiya daɗo ɗum ɗa fiya heɓu ɗum ɗa pullo fuuta no firi ɗum ha moƴƴo wi ko nano français andi ko porto ñaaɗi no laaɗ poy donc o wi al amal wa amilu salihati on golluɓe ko moƴƴi kon al amalu de ko gollitirgol gandal ko jangi kon kaari no jangi kono haray mar saali ayle o tandare le ɓe no wayri ni de ɓe no jangi goy nafaali simi jangi ko yendare no mi wayri no anndo miɗo jangi kono yiyan tun yo gandal ngal na yo yiyan tawa o sendindirala min eɓe janngaɓen ta ko simi iwi ɗon présenté ɗollan ayle o tandaru no o wayri ni koy himo jangi ono jangi tandaru no o wayri ni andi kanko on ɗo présentude on tigi himo défendude himo andi no yiiraɗa noon labaka a nanda e gando ko ɗum waɗi so hajidi ɓeya taw ta ndaaru de no wayri ni ta ndaari o no wayri ni de himo jangi mar saali awa ko wali amalu de ko gollitirgol ko jangi ko si tawi miɗo andi hadise goto pet mo yiilantu yo yiw hadise on eya no hunji qur'an ha ɓowri yor ko doloke ballon ɓorni ma ko kepiru ɓorni ma ko ni wayri ma si ñawlama yedday si halfinama jonni tata si jiwo goɗɗo ɓaaƴaymo ɓeygu goɗɗo ɓaaƴaymo fi on ɗo no jangi hay sa présentali men mo sabu nafaalo andi pullo fuuta no wi na heɓugol woni hettagol ka no ton ko wiyete kon hettagol ngol ko heɓugol naftora awalegol yawlandoɗa pullo moƴƴa
ɓawi na heɓugol de woni hettagol yaw ɗaɓɓita pullo ɗo yo maylanɗoɗamo ko woni hettagol ko woni hettagol ko naftorgol ko heeɓi kon ko ɗum pullo fuuta faalama wiwde donc o inni ko wiyete kon wa tawasaw bil haqqi woko wat dawatu ilayhi ko immagol nodda yimɓe ɓen faade e ko janggi gollitiri kon immoɗa nodda yimɓe ɓen kadi kamɓe kadi koni yo yoɓe janngu ɓe gollitira hara jooɗaki inɗa ene min ɓami huɓindike hoɗa mi huɓindike ɓeygure hannde alhaji kaari ka kuuru mum no o waɗi ton wo mi e goto men kafa gaɓuru haray marsali haray a timminali wa tawasaw bil haqq nane suratu asid woɓe immi ɓe yamiri goonga cheikh abdoul wahhab o firi ɗum ɗon wa dawatu ilayhi noddugol yimɓe ɓen faade e ko janggi ko wa tawasaw bi sabri ɓe yamodiri muñal ay o firi ɗon kadi wonde manna wa sabru alal ada muññagol e kala lorra ko heɓoto koyem saabu sa janggi a gollitiri a wi kadi forcé a noddaymen menen kadi yomin gollitir a heɓay probléme wooday wiyayɓe ma wanga feetigoyi wooday wiyayɓe ma a ne'aki wooday wiyayɓe ma ko a paykun deesa wooday wiyayɓe ma ko a koɗo toode wooday wiyayɓe ma naaɓi ala na wiya ɗon ko ɓen ma na woni ɓen ma nanay ɗin fof wooday wiyayɓe ma wa yaltuɗo no ma min jaɓitay ɓeygu ma donc wa sabru alal ada muññagol kala lorraji kon ton hara innal hiye ɓaɓe kambanilan ma ɓe wiilan ɗum ɗon joni min mi wallini mi ala noddude goto non wa sabru alal ada ko ɗum woni wa tawasaw bis sabr ɓe yamodiri e muñal ngal donc ɗum cheikh abdoul wahhab woni ko firi e suratu asir ngol Allah subhanahu wa taala jippini e nelaɗo meɗe e nder nde ɗo alqur'an aɗa donc musidɓe julɓe on yii Allah subhanahu wa taala ko adori ko illa alladina sowona ɓen amanu gomɗi ɓe wamilu salat ɓe golli gollil moƴƴi labudda ko yen sellin iman meɗe on kewi hande kadi sa sellini iman ma on hiɗa landa noon ya juulu par ce que sa juuli no woodi ka wona hiɗa landa ya hoor par ce que sa hoori no woodi ka wona kono si imanu ala annelaka waɗugol hunde kala dewal par ce que kala ko waɗɗaray ko yange ɓuran no innigoy no wowli ɓen golluɓe golle moƴƴe ɓe gomɗina Allah daali wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnahu haba an mansura ka joni noon ɓe portoɓe kamɓe noon ɓe gomɗina kono le ɓeeno golla golle moƴƴe masalan si ɓe waɗi ɗo 50 kilos a tawi ko 50 kilos mankata ɓe jampotako ɓe wujjata ɓe ɗuytata si ɓe windi boite hunko ɓe inni ko tel gramme asa peesi a tawi ko tel gramme si ɓe innima ko hunde kaari won nder ton a tawi ko hunde kaari won nder ton ɓe addanayi en kadi lekkele ɓe waɗanayi en laawi ko kamɓe hokki en RTG kamɓe hokki en septurea kamɓe hokki en ɗum no hi ɗum ɗon noon madama qur'an no jaabi madama hari ɓe gomɗina si ɓe golli ɗen golle moƴƴe Allah daali ko perdi wa qadimna ila ma amilu min amali min ara min tawa golle moƴƴe ko ɓe golli ko madama ɓe gomɗina taw si ɓe golli fa jaalnahu haba mansoura min waɗa nduggu sakitingu ala justice kaɓe portoya plainte donc la budda min al iman sellinen ɗi imanuji men ko andi ɓe innayi kinéen sont 95% de musulmans kono on andi ko 95% de musulmans wona 95% de mu'minan ko ɗum soñji en sa yiɗi paɗeli no naade ka nder juulirde ko ɓaako e musliman wona e mu'min sa yi juulirde no soke ko ɓaako e muslim wona e mu'min juulirde nde soke ha gayna montor wenge ka jimbalta fo no andi nde o montor ɗo ko fi juulirde nden ko fi julɓe ɓen ta kadi on montor koyo waɗana janɗe kadi ire kamiri soke bogorore micro on e hino mo ɗo himo soka mo irana janɗe soka ko par ce que ko 95% de musulman wona 95% de mu'minan c'est ça le problème donc sellinen imanuji meɗen ɗin ilen ka wonɗen ɗon julɓe are wongol gomɗinɗo islam ko martabaji tati woni mari ko grade ji tati ko muslim e mu'min e muhsin deke tum a naati ka larme a hendike immatricle ma on a ɓornike teni hande kadi yiiɗo mawo ko sorijo innata oɗo ko soldat joni ka ko ɗum wiyete muslim madama a waɗi kalimatu shahada a wi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah a woni julɗo a ɓornike teni kono garadu pus ala so a mayiri noon maray nafa ala ko yaharɗa natirɗa ka larme ko ya eto ha wona hande kadi officier sous officier etoɗa ɗon hande kadi noon ha wona officier supérieur
sa etike ha woni mu'min haray a woni sous officier sa woni etike ha wi musin ko dernier grade on noon haray woni officier supérieur hande kadi kono ka wonɗa ɗa muslim hari ko c'est l'armée ko haray ko a jeeyaɗo ka l'armée si officier noddama a yaata si sous officier noddama a yaata si lieutenant noddama a yaata si sergent noddama a yaata si noddama noon mbiyi ɓorniɗo teni lendin ɗon a yahay awa c'est ça le musulman famin ɗum moƴƴa ko martaba arano on noon mbi mana ko ɓa a wi'i a waɗi kalimatu shahada joni a ɓornama on teni ɗon fiya sendodir e ɓe waɗali kalimatu shahada ɓe eto ɗen woni mu'minan wuri ɗon no fanɗanen ɗaɓɓiten wi'en woni muhsinan Allah inna e Qur'an inna allaha ma al muttaqin inna allaha ma al muhsinin ayi atamo inna allaha ma al muslimina kano ka Qur'an ono hunjiɓe Qur'an no ton inna allaha ma al muslimina himo wonde julɓe ɓe la o wolta ɗum ko inna allaha ma al mu'minina ma al muslimin ɗum ɗon a yiyay ton ma sabirin ma al muttaqin par ce que sabir e muttaqi e mu'min e muhsin fof ko gotum ɓeɗo fof maɓe grade ji heɓike moƴƴa ɓe woni bi mana joni officier supérieur donc sellinen ɗi imanuji men musidɓe julɓe ɓaawo a sellinima ndaare lakdariyu deftere ɓurde fanɗude nde yawti ɗe en fooɗe hunjinde mo hunjaki lakdari ala kone men ɗo kono ndaare ɓaawo waddi bisimillahi rahmani rahim on o addi muqaddima o ha o gayni o yetti Allah o juuli e nelaaɗo o inni inna awwalu ma yajibu ala al mukallafi ko adi waɗade hellifaɗo woko juulugol walla ndeka juulgol taw woko horugol la woko laamagol leydi la woko yo eto jomba o heɓa ɓeygu ko ɗum woni awwal ma yajibu alal mukallafi ko a ziwaj ko jombugol la awwalu ma yajibu alal mukallafi ko adi waɗade hellifaɗo ko etagol yo wonu imamu ratibi kako yo eto wona salli na hunde ɗum make na wona awwal ma yajibu alal mukallaf ko adi waɗade hellifaɗon gorko debbo si woni o heɓi l'âge de 15 ans woko adi waɗade mo wona etagol heɓa no bac heɓora wona etagol no brevet heɓora wona etagol no visa angola heɓora wona etagol no o jombira wona etagol no o jombire siko sonnajo wona ɗum adi mo waɗɗade ko tasihu imani ka très bien ko sellingol iman makko par ce que si imanu ala sa okkimo ɓeygu martataka ka police ɓe seedata sukaɓe jolo jombana hande ɓe wonda e ɓeygu maɓɓe sonnaɓe jolo jooɗi ka quartier ji ta jombama dampama accitama ko gonga si ɓe mari bonnere kono on accutuɗo ɓe ino mari bonnereji temeɗere watti e kum bonnere gotum ko accitiri oya sonnaɓe jelo enen ɓe numéro téléphone ji mum sakiti imamu ɓen meɗen andi menen probléme ji wonɗi ɗin arde ka joolirde hay dow imamu ma usage miɗo ari on waɗanan torare Allah fi nomi yiltitora ka moodiya ɗum no ɗuuɗi sonnaɓe jombaɓe accita ɗum no ɗuuɗi par ce que iman a laata o gollitirani ko lakdari wiiba kon wo tasihu imani sa heɓi ɓiɗɗo ko a eto sellina iman makko si toranoɗamo sa yannike a toranike mo a sellina al iman makko on sa toranike mo ɓengu wonata sa heɓi joma on ɗo ya hokkitirimo eto sellina iman on si baɗo on sella a hokkitirimo o wonoyta si ɓiɗɗo ma o mawni eto sellina iman makko on si wallama o heɓa poste ka fonction publique si o na ɗum o wonoyta so woni nafoyta nafoytare tasihu imani ko sellingol iman makko babiraɓe neniraɓe kotiraɓe e meññiraɓe am sellinen ɗi imanuji men enen guinéen wonen 95% de mu'minan on say juulirde soketake on say sa fokkiti juuloygol aynata yimɓe ɓen wattoranela yiili ɗo a yahay tun juuloya harta e tawta ɗon en wonay fawtiɓe c'est à dire en wonay ɓuttimɓe sellinen mbi mana imanuji meɗen ɗi o inni awwalu ma yajibu ala almukallaf kadi waɗade helifata fi imani ko sellingol iman makko o watti ɗon noon hannde kadi wo summa marifatu refte o anda noon ma so libi konko sellinantamo farde ayni farillaji toɗɗiɗimo ɗi ka kami salati wa taharati wa siyami ka wo on say o eto noon ɓa iman selli yo eto noon o andano juulira andi jasi iman sella o landa ka juulgol ka par ce que so juuli ala ka wona
he ako ɗum woni nambara non ko rondi ɗen ko o angal jogagol iman. Si ibnu adama mankiri iman wawi wasi otowal ngal mankiri karbiral ngal busata. Sa pompi pine yahata, sa waɗi nebban yahata, sa waɗi entretien yahata, sa lootinga ha laaɓi yahata, sa sansi battir yahata, te karbiral lanni busata. Donc ibnu adama o si iman ala ko jangi wo ko jangi ko so wiwi ɗon sappodire o le to no jangita ndarno wayrini ko laami wo ko laami nafata ko woni imam wo nafata ko woni salli wo nafata ko woni makko ba ƴuwanteɗo wo nafata si iman ala haragata kam sellinen ɗi imaniji men ndaren so tawi woni marseille. Donc ɓa Allah inni en o ɗaynali en o wi dey na golluɗo ko moƴƴi o yoɓata de o wi ko kala golluɗo gollal moƴƴal o yaadingal ha laahara o rondingal ha o tawi mo laahara tawi hani ko ngal moƴƴal bonali ko lawol datu mo lannali ñolali wujjaka jattaka o on ɗon o yoɓaymo ala noon miranka waweten wadde ɗum si wona oɗo iman ko ɗo sinelalah sa sallam addani en iman Allah tedduɗo to ɗon addani iman ɗum martugale jeego an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadarihi khayrihi wa sharrihi ko ɗi jeego ko ya gomɗin Allah pellete Allah no woodi fi mi yiyalimo mo woodi yite no woodi aljanna no woodi malaikaɓe mi gomɗini hiɓe woodi fi a yi alɓe hiɓe woodi ɓa tun a yiɓe yimɓe no mayde goɗɗo mayantawre mo hunde mayata hirsaka gertogal ngal ma dammingel ko neeɓi humede ɗa so imminal goɗɗo ya hirsange nge mayata. Donc ɓe yimɓe no mayde ɓe hirsede on ko ɗum waɗi question faaɓe yimɓe ɓen hino nawnude no woodi ko sabimbini wonɗo nawninde hino toon hiɓe sellude wonɗo sellinde hino toon hooloɗa ɗum hooloɗa gomɗina nelaɓen pop guluje temedere e guluje nogayna annabaɓe gomɗina pop hara e ɓaal ko chrétien heeɓi gomɗina Isa tun yeddayde tiɓɓen aray mar sali hara e ɓaal ko juif heeɓi gomɗingol annabi Moussa tun yeddayde tiɓɓen aray mar sali ko ya gomɗin fop ko woni tun ko Muhammadu nelaɗo on e meɗen sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum jokkata hedditiɓen Moussa iɗa gomɗinimo kono a ɗaɓɓitata ko adduno a jokkata par ce que woni dispari daatu kan dina ɗon lanni hande kadi wona valeur ne plus valeureux dina annabi Isa kalla même chose Moussa Ibrahima ɓe pop daatu mo lanni joni ko woni valeur ko dina nelaɗo meɗen Muhammadu sallah sallam ko ɗon si qur'ani inni lagad kana lakum goy fi rasulillahi uswatun hasana latani ke on e nelaɗo Allah on sallah sallam o ñentina labangal taw ñentin ben mon de ko nimi tawri baba no juula na argument ko nin miiri imam on ka quartier amen no juulira wona argument ko nin miiri ustati amen no juulira wona argument qur'ani inni ya ñenti Muhammad ko on noon toon ñentinteɗo donc musidɓe julɓe ɓaawo en sellini imanuji meɗen ni joni o yi lahdari tonti woyo en gollu noon ko moƴƴi qur'an tonti yo en gollu noon ko moƴƴi cheikh abdoul wahab tonti yo en gollu noon ko moƴƴi si iman alaɓe fof hiɓe kalli en wota en naato e golle fusta par ce que ko inutile yo en etto ɗo ya yawde addoya citerne wangal ka wayla ndiyan ko addi kon ko ya moƴƴi mbasen ma hamo ha moƴƴa acca ha o yora ka ndiya wona ka mo addoyi basen addoyi citernewal moƴƴinali basen ka ndiyam miran ka ndiyam ɗan wona ka ɗan gardo o wi o wancinayi ɗan ɗo ɗan fof ɗan iloya ɗan memoya kawto ruttule to ka ko adda e basen on tawa moƴƴina gayna non o addo e citerne noon o wayla c'est ça donc haray sellinayi imanuji meɗen nin hande kadi soni iman o selli a landama dewe ɗen ya waɗude fiwata e juuti mbayana o joni o iman ɓaawo en etike ha o moƴƴi en golli en mari toujours kadi en dartaymo en vérifieyaymo miran on hino bona kadi no woodi ko bonnata miran on no woodi ko bonnata iman o ko waɗi sine laaɗo Allah sallah sallam ɓe maakeyno jaddidu imanakum be qawli la ilaha illallah ɓe makana sahabaɓe hiɗon gomɗinigoy kono he renouvelé iman mo o taw haccirno sa darni sundu ila 1980 tawi a heɓɓitaki sibasuman a heɓɓitaki tolo a heɓɓitaki ɗa neɓata wattay siwde ka neɓata jimbal ngal feere neɓata sibasuma on leydi ndi sortoto toon ko be sono kala waɗa renouvellement ka donc iman on na ya hoolo to min mi gomɗinino selli ken miɗo gollude golle moƴƴe miɗo mari ka wona sa sono kala a yiltaki vérifiuɗa no wawa tufade no wawa yirñitade no wawa bonude
ɓe maki leeron batik donc iman o on tigi vérifie men nelaɗo maki heɗintine imanuji muɗum ɗi sono kala sahabaɓe ini ko honno mi heɗintinirta nelaɗo maki ko yon wiu la ilaha illallah muhammadou rasulullah sa sallam sono kala ko ɗum waɗi si mawɓe men fulɓe ɓen fuuta ɓe maɓɓini goto kala ngala wona to ɓe na wi la ilaha illallah muhammadou rasulullah sallam sa hiɗen ne'ida ɗum muulida e ɗum mawna ino mawɓen ko ɓe tooli ɗo goɗɗo heɓay tun nambara ino la ilaha illallah mbimana wowti nangi ƴiƴan ɗan ko mawɓen aawi to ino mawɓen ko ɓe tooli ɗo so o heɓay tun ko weltinmo ino ƴe non la ilaha illallah muhammadu rasulullah mbimana woni ko fijirte woni ko waɗirte soobe par ce que nelaɗo makono ko ɗum iman on heyɗintinirte on faami ka joni noon ɓayɓe sappani ken leeri on yoni fiwota hooloɗa mari miran ka golla ka waɗa go tumba golle ma moƴƴe ɗen kono jakka ɗum hino bona mi addanayi en piihoy tatoy pet bonnay koy o ɗo miran darnen ɗon no fotuno addede ɗi buy kono en adday piihoy tatoy pet bonnay koye miran mo hoolinoɗa a waɗi ha moƴƴi no jeeya e ko bonnata miran on golle moƴƴe ɗen yula ka leydi ashirku billahi sirkangol Allah subhanahu wa ta'ala shirketak ko on ɗum woni shirku aroyo ñande gara bayana men on ko ɗum na yewtugol fi shirku arɗen shirku bonna e golle ɗe dalil mum qur'ani inni he ko a muhammad ko a miɗo yiɗuma ɓuuri fof miɗo teddinma ɓuuri fof kono an e hoorema la in ashrakta la yahbatanna amaluka ka qur'an ka sa sirki bihi golle maɗen bona na fere makko yewtiri ɓaawo ma kon kam sa sellini iman ma o ha moƴƴi a juuli a tumbi toon a hoori a tumbi toon a yehi a waɗi shirku wono yahugol ndaaro wono katinagol wono wiigol ko kaari fawilan hunde kaari ko ɗum ɗo waɗi ha ɗum ɗo waɗi masalan ko ɗum wiyete shirku masalan no noneji muɗum ɗi no ɗuuɗi anndu har hiɗa marno golle moƴƴe hiɗa marno mira moƴƴuɗo ombi ha moƴƴi ambali kono a tufi boni sumi planni lutti koya fuɗɗita premier eko bonnata kon miran o deuxièmement eko bonnata o miran ko wiyete kon alhasadu ngañanandi e laaɗo alah salah sallam maaki alhasadu yakulu lhasanati kama takulu nnaru lhatab ngañanandi ñaamay golle neɗɗo sunna ɗe bonna ɗe elmina ɗe wano yirɗon yiite no sunnira huɗo yorko wonugol añan ɗo ndo añani kaari taw hen ɗo laamu ngu miɗo añani kaari Allah no okkimo o ɓiɗɗo ɓa ɓiɗɗo woni heeɓi bac ma ɓiɗɗo woni hunjiɗo ɓuran ma ɓiɗɗo makko woni militaire jo immo añanamo ngañanandi ndin ndi faway neɗɗo e wujjugol ngañanandi ndi faway neɗɗo hay e wargol hoore ko so tuma yiiɗa parcelle angel no yeɗɗi añanɗa langel ko ɗum puusay ma e settingol bornu ko ɓaawo a añanilan parcelle momi yangi mi heeɓi Allah hokkorilam mi soodi ko on kay puusata borno andi ngañanandi fawima e wujjugol ka a fokkitani laamu masalan mi fokkitani laamu a fokkitani o poste mi fokkitani o poste sabu añangol ma o poste a andile miɗo ɓurma doole mi yaani ko ɗum puusayma e wargol la andi ngañanandi fawima wargol ittugol wonki julɗo ka añantake tawi ibnu adama wonu añanɗo sa yiirilan ko ta ɗayɗa faala qur'an no holluma laawol ngol rewata qur'an inni wasalullaha min fadli toro Allah e ɓural makko ngal ko wiyete ɗon okkorilan konko yiwɗa suniɗa mo wawi ittude ɗon okkorama ɓuri ɗum sa woni noon añanɗo lan haray ko contre Allah subahana taala woni ko immiɗa par ce que o kanko okkilan komi jogui ko ɗonata añan ngañanandi ndi bonna golle neɗɗo tati eko bonnata kon golle moƴƴe neɗɗo bonna imanu miran mo yangiɗa waɗɗa on ko o hunduko ko wayi sine laaɗa sallah sallam maaki man kana yuminu billahi wal yawmil akhiri fali yo wowlu ko moƴƴi ma yo deƴƴu falyaɓul hayran aw liyasmut kala tawɗo ko gomɗinɗo Allah gomɗi ñalande sakkitinde so wola yo wol ko moƴƴi tasattu ha o yenna goɗɗo tasattu ha o ñowa goɗɗo tasattu ha o aybina goɗɗo yo ombundu ko makko kon wona calme way sinelaɗo maki nokko goo fa in kana al kalamu fiddatun fassumtu dahabum si tawi haala ko kaalise tawi haala ko argent awa deƴƴugol ɗum ko or fankugol buɗe jogo hunduko mum kon haray ɗum ɗon ko kange donc hundukon ko nambara ko ɗum waɗi
si nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maki faman yadmun li sharra ma bayna lahiyayhi wa sharra qabgabihi wa sharra ma bayna rijlayhi admantu lahu al-janna. E maki kala ƴettanɗo lan garante bone koni kon hakkunde bayiɗin ɗiɗi bimana hundu kon o yennata o ño'ata goɗɗo o fenata hoore goɗɗo o waddidirta yimɓe o ñamata ko harmi reedu ndun o ñamata ko harmi o tumba nder ton o andata ɗum ɗo ko wujja mako ko jatta o ñama o tumba ka nder reedu makko o ƴettani lan garante bone koni kon hakkunde koyɗe makko ɗen ɗiɗi awra makko o nawata ɗum ko harmi nelaɗo maki haray min Muhammadu sallallahu alaihi wasallam haray mi ƴettanimo garante o nata e aljanna. Hunduko ko hendo ko ya jogo ko hundukkom bonnay golle moƴƴe peccer foti a waɗanmo moƴƴere nde wowlutuɗa min ɓe komin sodani ɓe o to so wona wowlutugol na wolitande Allah ko wolitande hombo awa na wolitande Allah min ko hande hewti he min komin walli mo hendingol laamu ma min komin walli mo jombi on komin walli mo heɗu on place min ko hande hewti min komin financani mo ɗo kaydi ɗiɗin fof muɗum o yeeyi angola ma o yeeyi nokel kay ko hande hewti wona fillitago wona wolitande Allah ko wolitande hombo boni hundukon ko wona noon kadi sa yennu goɗɗo golle maɗen ga boni par ce que ko golle maɗen ƴettoyte yoɓitiroyemo ko yennuɗamo kon ma ko ñowɗamo kon ma ko tenɗa hoore makko kon a andi jaa ko golle maɗen ga bonnuɗa tuusuɗa an harɗa sikkude a wirtay woni oya a harɗa sikkude a sabotay mo woni fiyo woni hoyɗo e nder leydi jaata anduna watta ɓa ko golle ma moƴƴe ɗen ga ƴettetewal koye donc bonnayɗi ɗin golleli moƴƴi ɗin hino ɗuuɗi kono ɗiɗo tati ko nambara reno ɗen e majji shirku gañanandi hunduko kon jogoɗen ko nelaɗo maki lisanuka asaduka tatluquha takuluka hunduko ma kon ɗengal ma ngal ko piyowil ma na piyowil goɗɗo gogoy ko piyowil ma a accitay ngal tungal ñaame sa acciti ɗengal ma ngal na ngal ñamatama kono ɓangal sunnay golle ma moƴƴe ɗen ngal ñamade ɗe bona ara ngal ñamima ka donc ara ala jutinde bayanan ko ɗo nden darnude sellinen imanuji meɗen ɗin musidɓe julɓe honno sellinirten imanuji meɗen ɗin ko wakkilagol jangga sa woni gomɗinɗo a wonata contor ko Allah okki goɗɗo goɗɗum siɗa sunani siɗa faala toon e juuɗe ma ɗen toroɗamo mowama o korde sa woni aaden gomɗinɗo a wujjata a fenata a kansata a jattata sa woni aade gomɗinɗo leydi ndin ndi wona one tagore nden fawtoto hellama wota jaɓu tawa sa yaltiti deedi yimɓe ɓen taƴay o ari kadi ñawla golla o ari kadi tora golla no gata he wota en acci sundun no udditi nani ene hari kaarino toon yilto sokana en sa waw noon ɗum ɗo fof ko angal imanu fawata ɗum ɗon goɗɗo haray darnen ɗo musidɓe julɓe hayrul kalam ma qalla wa dalla ko ɓuri moƴƴude e yewtere ko ɓuri moƴƴude e du'a ko ɓuri moƴƴude e julde ko raɓɓiɗi kon julde juutintake bayana juutintake du'a juutintake ko woni wo ko yo raɓɓin ɗine hawrine inchallahu min komi pay ko mon ko noon kadi jannila kala faljere ko yiwɗo nga walla elan yiwa kala moƴƴere ko yiwɗo nga yettoy Allah subhanahu wa taala weltano ɗon hoore mon ko golle mon ɗen e nedi mon ndin e gandal ko jannuɗon kon haray ko ɗum woni ko yaltiti lernde yani on wo nodde lan jemma ala ñalorma ala simiɗo sellimiɗo e jammiɗo ɗo mi mara nganto mi aray mi noto inchallah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا